대주체당 대상만만 회견당 현장 현장하는 회견당
आजको यस तारिक 2022 जुलाई 24 को दिन म यस शिवपोखसुन्डो गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को गाउँ स्थित श्री फैसी सुम्दो आधारभूत विद्यालयको आँगनमा उपस्थित हुनुभएको हाम्रो प्रमुख अतिथि श्री निमा तन्डुप ज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथि खेम्बो पेमा छेम्बेल ज्यू र सम्पूर्ण गुरुज्यूहरूका साथै यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यसै गरी हामीलाई रेखदेख गरी दिनुहुन भएको सुरक्षाकर्मीहरू र यस विद्यालयको शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई म कुगाउँको वडा अध्यक्षको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। लगन कहिले जुर्नी हो अब झ्याप्पै आँटेर झम्बो गर्नु गाड्दै काटेर अब झ्याप्पै आँटेर झम्बो गर्नु गाडै काटेर माया यसै मर्छ कि मुटु रोन्छ छुराले माया सुन्दै लाग्छ है मलाई तिम्रो कुराले माया झन्डै लिएर डोली झडी झला हाँसी सँगै हाँसौला रोई सँगै रौला
가다 가고 걸걸다 초라니 가다 가고 걸걸다 매지가 못 들어나르죠 안에서 이제 보면 연속은 등에 통화를 드리고 다시 사비자신의 시외이 우리가 다들 배우지가 계시다 빌시시로 지성소나 계시다 이름이 이제 지금까지 시외이 지금 먼저 승리기 심수 악성 슈병에 이제 아마 보스니 다리가도 좀 놀라도 아우스 따라가기 중요해. 이제 채널이 잘 나왔는데 가수랑 주주랑 이제 열심히 당가족이 그래서 그냥 그러니까 저 문제들이 sabdionasi di isu kawere sama-sama dalam sing betul manggo yore to ena lokjong jene junioro sanye ni su ayore legele hajangi nyore din ayena kadina kola rawa joge
우리 옆에들 수저로시스 양해양도 콩라 네라도 그 대신도 아마 여기는 나가서 버렸다 지금 나타시 오늘 내가 망고진 자기로 오늘이야 이나야 상황이 거네 차례 높은 좀 doktor라고 때 어떻게 살아요 난시 바래 아니 뭐하고나 이 못하니까 또 약, 바로 나왔어요.